yes iyo nk'ibisanzwe ni DJ Iradu, nk'ibisanzwe ni DJ. Uyu munsi wa none nkuzaniye akantu kadanje kadasanzwe. Ujya ugura amatara ukabona urayaguze uracanye igihe kimwe ukabona razimye, itara tugura ridaturitse urongera ukarisa. Dore njyewe itara ryanjye ngiri, iri tara rino ririho riraka ni rizima, ariko mfite irindi ryahiye nshaka kuberekeraho. Iri ngiri urabona ni rizima ryariho, niryo nkoresha mu busanzwe, ariko hari irindi ryahiye pro natoraguye bajugunye. Ndaje ndikwereke, kora subscribe kuri Cinema Voice of 250, hari n'indi yitwa DJ Iradu Official. Dukomeze tubane mu bintu bigiye bitandukanye mu dushya. Urabona iri tara ngiri ndarizanye, iri ngiri ubona gutya ntabwo ari rizima bro, ntabwo ryaka neza, niyo ryase ryaka buhoro, kandi bari barayijugunye. Kandi njyewe ndarirebye ndavuga ati iri tara ni rizima. Njyewe dore reba ukuntu ryaka, urabona ko ryaka gakeya, gake cyane. Iyo iri tara urifashe ukarikora neza, hagati aho baritazari bimeze bite? Mwebwe mugeze kuri episode ya kangahe? Ko njye video 400 ntararebaho n'imwe. Bimeze bite? Kugiye nta nimwe iragera, uyifite yansharenga nkirebera nanjye nyaho. Baritazari style, baritazari sasa, baritazari ubugubu, baritazari yabaye baritazari mu mitwe y'abanyarwanda, mu mitwe ya Afurika. Ariko baritazari reka tumureke. Iri tara urabibona gute? Urabona ko ryaka gakeya. Ndazimije ndongeye ndacanye, urabona ko ryaka gakeya rwose, ryaka gakenya. Hano aba arimo agatara kamwe kahiye, kaba kajyana